Yebo mngani. Ngithola umlayezo lapha uvela ku Prudence Msweni. Batsho ngikizulu lina kangaka ebusika. maDlaza ufuna ukuthatha. Mina bengithi nisithathe man ngizakubona plan ukuthi nisithatha nesithatha. Khani kunjani nawe? Kanjani? Forever bona. Forever ready Thina. maDlaza yes mngani ngiyaqabanga ukuthi uyezwa lapho Komo. Salela usibiza ngabo Komo mara. Batsho dathani nibangilothe ebusika. Bengitsho njalo mina ukuthi nisithathe ngizakubona plan ukuthi nisaphi man next sithathwe. Noma siyasekela kithi sithi thina isiphetho libhidi na kanjani ene ngeze sayenza ngaphandle kwenu. Amen. Solo sakumbuza na nje bawe. Konje wena isindebele nasingena indebeleni. Ibhida lingena ehlawaneni. maDlaza sithathe boMngani ngiyanirabhela.